Evo ovaj dvorac Erdeli koji je tu 500 godina i ovo drvo koje je tu sigurno minimalno 300 godina. Stari div, daćemo mu tako ime, su se gledali oči u oči 300 godina. Ko zna, možda ga je grof baš dosadil. Mislim da je to hrast lužnjak. A malo je bil, ko da je bil malo trul iznutra, da, počelo ga jest nekad. Je. Zato ga je lakše izbrikalo. Ali evo, div je pao. Golijat. Da. Znači, nakon mog rođendana 2019. Tad je bila ciklona Teodor, jako je porokala ovaj veri u Erdeliju jaski. Evo, došla je Debora. A porokala je opet. Koji je to udar bio, da je neko tu bilo, ono, ne da bi ga ubilo, nego bi palačinka od njega ostala. Jesu to Božje opomene? Pišite u komentare, ako mislite da jesu. 2 potresa i oluja. Znači na isti dan, u Zagrebu su non stop potresi, ali 2 po 2,5 otprilike. Sjećam se ovih borova, gledaj kako su stari, veliki, debeli. Gledajte to. Koja je to sila bila da otrgne takav bor? Evo most Ljube Krajević. Ljuba je bila očito ljubiteljica grofa Erdeli iz Svetkovića. Tak je bar neka priča. Lijepi most. Crkva Svetog Nikole u Jaski. Koliko je tu vode bilo, znači ja se ne sjećam nikad. Vidio sam neke fotke taj dan, evo i on je zatvoren. Znači park je zatvoren zapravo. Evo vidi se po ovome kako je zalizano. Vidi se točno koliko je bilo vode, jako puno. Most je zatvoren, park je zatvoren, štete je puno. Bilo je i poplave tu i vjetra, orkanskog, evo sve je moguće srušilo kad je bilo za srušiti. Neka je ostalo, ali čak i mladice je rušilo. Ne znam, evo. Nakon ciklone Teodor najveća katastrofa koja je pogodila i Perivoj Erdeli u Jaski. Kad smo već kod dvorca da vidimo kako napreduje njegova obnova. Vidi se to već. Novi prozori, dimnjaci, krovište. Bilo bi fora da ispune vaserluk sa vodom kak je bilo u povijesti. To je bilo fora jako. Za odarom mi je najviše žal u parku jer je jedinstveno tužna vrba na ušću ovog potoka malog u potok Reka. Šteta baš. Ima tu još jedna ova koja je ostala. Bilo jako puno vode. Tu se vidi kako je zalizano. Lijepi mačak. Mic! Šteta za ovu tužnu vrbu baš je bila. A ostala je ova. A ova je bila baš posebna. I nju je roknulo. Ne samo nju, nego evo ovdje je most odnesla. Strašno nevreme, strašno nevreme koje je steklo i Jasku i Zagreb. Poplava je bila skoro je reka se izlila po Jaski, ne širovat. Koja količina vode i snaga vjetra, vidite to. Vidi ovo. Strašno. Gledajte vi to, kako je to iščupalo. Strašno nevreme. Koja je to sila, a? Kad tak iščupa, gleda tak velika drvo. Šteta baš. Za nju mi je najviše žal, baš je bila nekak tu. Pasala je s potok, simbolično je baš bila. Ovo je dobar kadar.
ide, novi most se dela. Ovdje je bilo vode, gledaj koliko je tu vode bilo. Ovo se zaštopalo. Da, tu je bilo vode do guta, kako se kaže. Do guta. Šteta za ovu tužnu vrbu. To je bilo jako. To je bila i poplava i uragan. Evo. Evo još malo. Perivoj, Erdedi, dvorac Erdedi u obnovi, a Perivoj je Erdedi u prisilnoj obnovi. Znači se sadi nova drva i uklanjati ova stara koja je nevreme porušila. Ova Serburg. Sveti Nikola. Strašno. Strašno. Sveti Nikola moli za nas. Dakle, ovo je glavni put kroz Perivoj Erdedi u Jastrebarskom. I evo. Ovdje je most, odneslo sušila voda. Ovdje... Evo, sjećam se ovih borova, gledaj kako su stari, veliki, debeli. Gledajte to. Koja je to sila bila da otrgne takav bor? 2013. Teodor, već sam rekao, video. Po roku je takvi boreva, ne znam se više je li ova ciklona sad 2026. ili Teodor... Baš nezgodno. Klima se mijenja očito, ne znam da su baš prije, baš tak jaki vjetrovi toliko učestalo rokali tu po Podgorju, po Prigorju, oko Zagreba i pod Zagrebom. Gledajte vi ovo. Mislim, bor nema najdublji korijen, ali opet. Više ove su preživjele, zanimljivo. Ovo su baš borovi, ovo su... Sve je zrokalo i listopadno i sve. Strašno, strašna sila prirode. Bog šalje opomene. Evo, pišite u komentare. Pišite u komentare kaj vi mislite. Znači u Zagrebu je bilo 27. ožujka 2026. Znači bila su 2 potresa i ovo. Isto je rušilo drveća. Jesu to Božje opomene? Pišite u komentare ako mislite da jesu. 2 potresa i oluja. Znači na isti dan. U Zagrebu su non stop potresi, ali 2 po 2,5 otprilike. Kako je čupalo ovaj bor. Tu se još radi na obnovi, na komunalno poduzeće radi na raščišćavanju. Evo da vidite, ispumpava se, čisti se. Strašno je to stradalo, gledajte kakav je to bor čupalo. Ćemo prihajati s ove gornje strane, ovdje je voda bila poplava, gledaj u Perivoju. Wasserburg je proradilo silom prilika. Idemo kaj dečki velaju. Strašna ciklona, nazvali su ju Debora. Glupo ime, ali evo. Lijepi, jako lepi Perivoj. Malo je toplo, malo je zima, malo kiša pada, ne znaš ili se svuko ili buko. Znači nisam uopće planirao snimat Perivoj, htio sam ga samo pogledat, ali jači od mene. Nek bude zabilježeno, jel? Kako su zadnje statistike, svakih 15 godina se dogodi ovako ciklonalno nevrijeme.
koje opustoši Jasku. Tu je most odneslo, ili radi novi most, ili ga je odneslo. Tu je bio most, da. Znači ili se radi novi ili je odneslo. Ili ga je jako štetilo. Zanimljivo. Baš teško. Ovo je jako, ovo je baš teško. Da. Tu je sad sami taj neki središnji dio parka Ardedi. Tu je bil taj dedek, to je tam je bil, da. Nema uopće. Da, inače stvarno je lijepo Perivoje koje još nije bilo, nek dođe u Jasku. Zapravo je u samom centru Jaske. Perivoje dvorca Ardedi. Dvorac je izgrađen, zapravo kraj Matija Škorin ga je dao izgraditi krajem 15. stoljeća i onda je došla biti Ardedi u 16. i napravila ga je da bude ko Wasserburg, jel? Ima okolo ovaj opkop gdje je bila voda. Evo, nakon 2013. ciklone Teodor na moje rođena, na Martinje 2013. Tad je baš jako oštećen park, iščupalo je. Sjećam se, tu je bilo, ja mislim da su ga zvali Dedek. Tu negdje. I da je od njega ostalo, ne znam kaj je uopće ostalo. Malo ovak deblo, ovak tipa. Malo, možda od toga kraće. Po tome su pali neki prvi poljubci, prve mladinačke ljubavi, zaljubljenosti. I njega je zrokalo 2013. Njega je 2013. zrokalo ciklona Teodor na moje rođena na Martinje, a sad je ciklona Debora, tako se dali ime, zrokala. A ono kad Teodor nije zrokao. Evo, tam se vidi crkva Svetog Nikole u Jaski. Evo ga, div, stari div, 300 godina star minimalno, iz Perivoja Ardedi u Jaski, u Jastrebarskom, je pao. Srušila ga je Debora, ciklona, tak su je dali ime, koja je poharala Zagreb i Jasku i Zagrebačku županiju 27. veljače godine gospodnje 2026. Dosta je nastradao Perivoj dvorca Ardedi u Jaski. Dosta. Ovo je ogromno drvo prastalo glavo. Ovo je zanimljivo, da? Kad je to ruknulo, sam mislim kako to vidio. Ajmo dalje vidite. To je baš staro drvo, hrast stari. Kapitalac, nema više baš takvih u parku. Bilo je jedno tam kod one klupice, ne znam ali još uvijek, vidjet ćemo kako se taj park promijenio u zadnjih 20 godina. Full, baš se mijenja. Ajde, dvorac se obnavlja, Bogu hvala. Ja rekao još neću snimat kao ostalo sam gimbal u autu, ali da kaj nema smisla slikat, lakše snim, pa možda i objavimo onda ovaj na YouTube. Park Ardedi u Jaski, prvi pojac, puno uspomena. Ajmo ovdje vidjeti, to te ga baš zrokalo. A najavljuje novo nevreme. Mislim, čisto sumnjam da bi bilo ovakvog intenziteta. Sad više neka južina. Sa zapada, jugozapada.
Grdosius rokalo. Ajmo probati ovu da proću. Japanska sofora. Da vidimo. Da, na moj rođendan 2013. 11.11. je bila ciklona Teodor. Najjače nevreme koje Aska pamti sigurno u modernom vremenu. A ovo se može mjeriti. Definitivno, tu su negdje. Bar koliko se ja mogu sjetiti po šteti koja je baš nastala ovdje u Perivoju Erdedi. Ajde malo da to snimim, da imamo to zabilježeno za povijest. Kad bude sve lepo zbigecano da vidite kako je to izgledalo, vidite ovoga.